Aingut ki bruyu balakot kerpang nagabenta ka nega jingkawai. But baru laingut ki kintai. Kaya kedaw kabakilabu ki ong ho ngalatit ya kelingka ngalay persyang ngalay peit ya ka. Hatonon mano batit lingka kalampeit. Lara pitit kano ketia lada dewat ya ka soptiru pi peishua. Habapis utenat pitit. Une ubri paduang ngalatit ya kelingka dengan lay peit ya ka. Kan ke jingtok. Ne uwat daw padkia. Ba arpat ula ong ngalatit san jur ki masilur. Upersyang ya ka. Habau tir ula perlu shibun pisakat ne. Bantir san jur ki masilur. Hato num persyang. Usyutit matlah kan em. Ula persyang shua kato kilong ki bakum no. Kato kilaban yahit. Ne kato ke don kano ke jing tolot ke jimpa. Bad hato kilayo shisha ya ka jing training ban long ki masih batre. Ula dep le kata. Lam gom ta om don mano ki briu ki bashu leit berat dia ke pisah. Hadin pat ki bape. Desi daban don ki briu ke babij ki lekom ne. Hendra ki bastard jonga perte. Para bor ki sautu kumno banyatit ya di ya ki mar ki mata. Lada kimna kinsa im haga jingkartu. Baduni ubriuru ula ai daw. Ubalai pat ula ong ngai sudang dep ya ka poi man. Tengam laban man. Henry ke jingkot kalau ngayu hadin bala poi man ngitip habe hadin ba ki kon jangi kila ya to don ki kur ke jait ki kot ye kina binta ka jingkawai. Kawai ke sengi hadin kawai pa. Mindaru ne utrai ula kot na binta ka jingkawai. Daga jing shisha ude ban late daga jingkaman naga binta ka jingkawai namar ki don hapadenga jingkaman. Henry une uburiuru ulai daw. That the feast is rejected. Ka jingkot jung utrai kam shimla seizo hakini ki jingim junge buriu ki bala shakot. The invited reject the invitation. The invited reject the invitation. Ya ke bala shakot ke kentai ya ke jingkot jung ublay. Kane kalong ke jimaha ke jingim jung. Ublay ula kot yegi Henry ngidon bun gidaw. Gidaw kamya de dur but ka jingkot. Kadaw kamya de dur